Koliko košta originalni trofej svetskog prvenstva? Pravi trofej se od 2006. godine oduzima šampionu odmah nakon ceremonije dodave medalja, a reprezentacija dobija sličnu kopiju na trajno čuvanje. Pre toga je originalni trofej ostajao kod pobednika, ali samo 4 godine do sledećeg svetskog prvenstva. Sadašnji pehar postoji od 1974. godine. Napravio ga je italijanski vajar Silvio Gazzaniga. Težak je oko 6 kg, od čega je približno 5 kg 18-karatno zlato. Unutrašnjost trofeja je šuplja jer bi u suprotnom težio skoro 70 kg. Zamislite tek kako bi bilo podići ga. Sada o vrednosti. Kada bi neko došao na ideju da ga istopi, samo zlato bi vredelo oko $700.000. Međutim, kao sportska relikvija, trofej vredi daleko više. Uzimajući u obzir njegov značaj i jedinstvenost, stručnjaci ga procenjuju na najmanje $10 miliona. Naravno, niko ne planira da ga prodaje. Samo da se sa njim ne ponovi ista priča trofeja Gilles Rimet, koji se dodeljivao pre sadašnjeg pehara. Nakon treće titule svetskog šampiona, taj trofej je predat Brazilu na trajno čuvanje. Međutim, 13 godina kasnije ukraden je direktno iz sedišta Brazilske fudbalske konfederacije. Krivci su na kraju pronađeni, ali sam trofej nikada nije vraćen. Zanimljivo je da ga verovatno nisu ni istopili. Bio je napravljen od pozlaćenog srebra i kao metal nije vredao mnogo. Zato mnogi veruju da se trofej Gillesa Rimeta i danas nalazi negde na polici u nečijoj tajnoj kolekciji.